Halo, pozdrav svima, ovdje Balkanac na motoru. Poslije dužeg vremena ponovo sam s vama, tu da podijelim ovo lijepo iskustvo koje smo Sergi, Carlos, stara gospođa i ja imali u okolici Visokog Penedeša. A ako se možda pitate gdje se nalazi Visoki Penedeš, riječ je o Kataluniji, Španiji. Između ostalog u ovom videu ćete vidjeti kako vozim njemačku mašinu, a za one najstrpljivije na kraju samog videa vidjet ćete da mi baš nije ni tako dobro u glavi. Šala mala, dobrodošli u još jedan video Balkanca na motoru. El modo este, bueno, está lo bien en el botón. Yo lo desconecto mejor, ¿no? Sí, esta tiene un modo que se llama Enduro, que ya lo tienes programado, que se quita la vez. Es que esta por pista todavía no la he probado. ¿Qué dices? ¿No has ido aún? No. ¿Darle vuelta por el monte al bicho? Por pista no. Yo la compré y tal como la compré me hice la Transpirenaica todo por montaña. Kao što rekao na početku videa, prvo da iskoristim da vas pozdravim sviju, znam da je bilo već poprilično dugo vremena, da nisam niti kakav novi video stavio na YouTube. Okolnosti života, znači nekad se može, nekad se ne može, ali evo nas ponovo smo tu, imam planove za ovu godinu, tako da će najvjerojatnije biti novog materijala. Što se tiče današnjeg videa, zapravo je riječ o jednostavnom dogovoru, onako da se nađemo, da se malo provozamo, da se lijepo provedemo, popijemo neko piće na kraju dana i da to bude to. Jednostavno da malo ove mašine ne hrđaju u garažama besmisleno. I nakon samo nekoliko minuta već smo stigli na našu prvu destinaciju. Radilo se o jednom predivnom vidikovcu koji imao malu crkvicu. Es nuestra primera parada. La ermita, La está corto, ermita. ¿Eh? Está corto. Está enseguida. Está enseguida. Tiene unas vistas brutales ese sitio. Yeah. No está mal, ¿no? Sí, yeah. Impresionante. Vamos. ¡Vamos, Carlos! Por culpa de Carlos me fui a Pirineos. Jedan zanimljivi detalj u ovoj crkvici je da je ona izgrađena 1075. godine. Znači ovdje se radi o 1000 godina staroj građevini. Nevjerojatno kako su se nekad dobro gradile stvari. Malo smo istraživali okolicu, popričali, pa odlučili nastaviti dalje. Yo prefiero ir acompañado que solo, ¿eh? Sí, claro. Te digo la verdad, ¿eh? Yo ahí no te sirvo mucho, entonces. Tiene sus ventajas ir solo, ¿eh? Yo ahí no te sirvo mucho. Solo no son de eso, ¿sabes? Ir acompañado te da seguridad, ir solo te da libertad. Yeah, vamos, vamos. Evo ovako izgleda kad idemo s pogrešnim gumama svi. Nadie tiene neumáticos adecuados, pero aún así. Hombre, el Carlos lleva más o menos... Decente, lo suyo es Bueno, decente, sí. Están bien, pero no son para ir por montaña. Činjenica da smo se sva trojica vozili na neadekvatnim gumama nije nam uopće smetala, niti je doživljaj svega ovoga bio umanjen samim time. Baš smo se dobro zabavljali. I dok sam se vozio razmišljao sam onome što je Carlos rekao. Je li putovati u društvu ili putovati sam?
Rekao je da je putovati u društvu, rekao bi da se čovjek osjeća sigurnije, jel? Bilo što da se desi, možeš računati na neko drugo ljudsko biće koje ti može pomoći. A ja opet s druge strane, kao što znate, volim da putujem sam. I upravo zbog onoga što je Carlos rekao, zbog tog osjećaja slobode, da ne moraš da odgovaraš nikome ništa i da možeš jednostavno da se krećeš tvojim vlastitim ritmom. A šta da vam kažem? Poslije sve te silne filozofije moram da vam priznam da mi je iznimno drago da sam se provozao s njima, sa ovim pravim motoveteranima. Odlični momci. Creo que es aquí, sí, no, aquí. Qué amable es el Carlos. Es un hombre útil. Vaya donde vaya, es muy útil. ¿Os importa que os filme un poco con la bandera? Ne znam da li ste upoznati sa situacijom u Španjolskoj gdje jedna regija koja se zove Katalunija pokušava dobiti nezavisnost već dugo godina. Španjolska vlada očigledno radi sve što je u njenim rukama da se to ne desi. Skoro da je nemoguće ići u bilo kakvu planinu, naročito vikendom, a da ne sretneš grupu ljudi, planinara, koji iskoriste svaku priliku da promoviraju nezavisnost Katalunije. ¿Que habéis hecho una salida organizada con el grupo? No, vamos. Ah, vais vosotros a vuestro rollo. Ya tenemos una edad con la juventud. No, els altres venien d'allà, em sembla. Sí, Nosaltres veníem d'aquí. Ah, vale. Bueno, se os ve en forma, él acaba de saltar de ahí, vamos. Yo salto de ahí, me tienen que llevar a casa. Y la edad también cuenta. Sí. Oh, que no... Epa, ese Sergi, mira. Aventura 100%. Al límite. Al límite. Aventura al límite. Off-road. Off-road al límite. Transalp y las BMW. En las BMWs, las alemanas y la japonesita. Sí. Mi vieja señora. Muy guapa tu moto, tío. Bueno, pues... Ha dado de sí mismo a la caseta, ¿no? Allá. Ya, ya. Ya te veo, ya. Claro. Hoy no será, hoy no. Pero sí llama atención. Claro, hay que investigar. Pues venga, vamos. Baja tú, a la izquierda luego. Carlos i Sergi su obodvojica enduro vozači i obožavaju enduro vožnju. Danas se jednostavno vozikamo po nekom makadamu. Ali što se Carlosa tiče, on bi se na svaki putić, na svaku stramputicu koju vidimo, tamo bi se ubacio. Ali danas nije dan za to. Tako da smo nastavili po makadamu. ¿Dónde era la...? Pero tengo que pensar, ¿qué hice yo la última vez que me gustó mucho? ¿Eh? ¿Dónde quieres ir? Si te puedo ayudar. No, espérate, ¿sabes dónde está el aeropuerto? El aeropuerto de aquí, el aeropuerto está aquí arriba. Entonces aquí a la derecha, ¿no? Sí, el aeropuerto está ahí aquí a 2-3 kilómetros. ¿No? Quiero pasar delante del aeropuerto. Pero es por aquí a la derecha, ¿no? Creo que está ahí. Pues vamos a probar a Está derecha, a cerrado ver. eso, que estaba ya... No, ya lo sé, solo quiero pasar delante porque en una de las siguientes curvas está el camino que coge la Riera para bajar a Vale. Castellot. Vale. Sí. Te bajas así, ¿no? Bajas un poco así. Sí, bajas desde camino a una curva, bajas un camino muy estrecho, muy abajo, sí. Baja un poquito así y ya
Sí, creo que está ahí. Pues vamos a probarlo. Carlos decía aquí recto, No pero... lo puedo asegurar al 100%, pero al 99,9 creo ¿Qué es ahí, no? que A mí me si suena. así recto, por ahí la pillamos. Seguro. Aquí hay otra, pero esto ya es enduro, Probamos a la derecha a ver qué nos da. Enduro Pro, vamos. Va, Carlos, ¿me dejas probar tu moto un poco? Esta es la que te lleva al Castellón. Sí, vamos por ahí. Luego Esta a la no sé derecha. dónde va. Esta nunca la he Esto cogido. te lleva, creo, ¿Te aclararás? a San Martín. Sí, claro, tío. Me sobra mango, cabrón. Sí, mucho, A San Martín. mucho. Sí. Bueno, vino así. No, pero tú mételo para adentro. Carlos će dovozi staru gospođu. Legendarni Carlos. Vidjet ćemo šta stara gospođa može kad je on vozio. Cambio, nen. Sí, no, va a ser... Frrr, frrr. Yo te sigo. No hay llave, ¿cómo la Dale al hago? botón ese. Power. Le he dado. Lo tengo que... Ah, vale. Madre mía. Ahora embrague y botón rojo. Qué poco embrague, wow. Batería llave mano baja. Me déjala así, sí, va. ¿No es táctil la pantalla? No. Ah. Bueno. Ups. Tiene muy poco embrague, al contrario. Con dos dedos. ¡Hola! No voy a saber arrancar esto. Za sve vas koji me pratite od prije na kanalu, posjetit ću vas da sam već jednom prilikom vozio ovaj motor. Ali ovaj put sam se stvarno osjećao nelagodno. Nekako mi je izgledao preusko, previsoko, sama pozicija sjedenja je bila nekako previše uspravna. Očigledno pretpostavljam da se ljudi koji voze BMW zbog toga osjećaju iznimno važno. Osjeća se čovjek kao da sjedi na nekom prestolju, a ne na motoru. Isti takav osjećaj sam imao na KTM-u 1290, mislim da se zove model, koji mi je Tomislav, koji je došao ovdje u posjetu na svom proputovanju u Maroko, dao priliku za voziti, jednostavno da vidimo o čemu se tu radi. Ovaj motor ima 100 konja i da vam budem iskren, to su živahni konjići. Na to isto nisam naviknut. Stara gospođa nema ni nekih 60 konja,
a i oni šta ima, oni su nekako onako izdresirani, kako to da kažem, prepitomljeni. Ovaj motorčić, čim malo okrene, malo više gasa, zadnji kotač bi jednostavno počeo da gubi grip. A kad smo već spomenuli Tomislava, onda sam se sjetio onog njegovog problema sa ključem za paljenje motora. Naime, ključ je elektronski i radi na struju. I bila mu se potrošila baterija u tom ključu i jednostavno onda čovjek ne može da upali motor. Recimo u ovom slučaju je Carlos imao ključ u svome džepu i mora je non stop da bude blizu mene u slučaju da mi se ugasi motor da bi ga ja mogao upaliti, jer ključ funkcionira i na udaljenost, ali ne znam na koliku udaljenost točno. Mislim da je to jedna totalno besmislena tehnologija koja uopće ne vidi nikakvu prednost. Zamišljam sebe da vozim jedan takav motor u sred ničega, recimo tamo u nekoj zabiti, jednostavno potroši mi se baterija u ključu i ne mogu da upalim motor. Apsurdna situacija. I dok sam se ja grčio i patio na ovoj Njemici, Carlos je rasturao staru gospođu. Šalu na stranu. Osjećao sam da ovaj motor puno bolji na cesti. Bio je stabilniji i ne znam, valjda je suspenzija bila pretvrda za onaj off-road koji smo mi odvozili. U svakom slučaju, ovdje sam se osjećao jako ugodno. I da vas ne pilam nešto puno više oko svega ovoga, jer je video već sam po sebi predug, poslije hrane i pića otišao je svako svojoj kući. Ali tu se nije završila moja priča, jer ne bi ja bio ja, jeli? Eto, još jedan video je došao kraju, nadam se da vam se svidio, iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim Carlosu i Sergiju. Gracias Carlos, gracias Sergi, me lo pasé muy bien. Poslije toga bih zahvalio svima vama na gledanju i jedan veliki pozdrav za dva prijatelja, oni znaju ko su, gospodin Ratnik i gospodin Viski. Ako ste do ovdje došli i odgledali ovo, znajte da imate veliki pozdrav iz Španjolske. Uskoro novi videi Balkanca na motoru. Ljudi, veliki pozdrav i čujemo se.